Amalungu enhlangano yezepolitiki African National Congress atheleke esifundazweni iMpumalanga ukuzolalela isitatimende sikamongameli walenhlangano phecelezi iJanuwari 8 statement ngomgqibelo odlule. I-ANC beyigubha iminyaka eyikhulu neshumi nambili 112 years yasungulwa. Leliqembu elibusayo lagcina ngo-2014 ukubambela iJanuwari 8 statement eMpumalanga. Now this year's statement once again touching on crime, corruption and the ongoing electricity crisis. The statement also outlining the organization's priorities for the year ahead. Ikakhulukazi njengoba sibheke okhethweni. Ohlelweni namuhla sibuza ukuthi ngabe mbukeli usazathemba yini izethembiso ezethulwa ilenhlangano kule statement samnyaka yonke, and what can South Africans take away from the ruling party's January 8 statement? Sikubingelele mbukeli sikwamukela ohlelweni Asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe umakhumalo wakwazwane. Sikhumbuze ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye loluhlelo ngokushayela ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho. Inombolo zethu zocingo 011-714-0677 noma 011-714-0678. Kanti ungabuye futhi usithole emakhasini ethu okuxhumana ku-X @SABC Izindaba kanye na ku-Facebook SABC Izindaba. Ukuze kube lula ke mbukeli sicela uqale ngo#Asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli isitatimende salonyaka sika January 8 siza njengoba iAfrican National Congress ibhekene nengwadla yokhetho olunzima kunawo wonke, njengoba iningizimu Afrika sekusele izinyanga nje ezimbalwa ukuthi iye okhethweni olubalekile lwesikhombisa lwentando yeningi. Sekuphele iminyaka engu-30 i-ANC ibusa, njengoba Leliqembu likhuluma ngokuningi eselikwenzile ukuthuthukisa izwe. Kusekuningi futhi abantu baseningizimu Afrika basakhala ngakho. Bheka nje izakhamizi zaseMpumalanga zivale umgwaqo u-R573 Buloto eMpumalanga yePitoli ngolwesibili olwedlule. They held their protest to coincide with President Cyril Ramaphosa's visit to both the kingdom houses of Amandebele in Mpumalanga. Izakhamizi zikhala ngokuhlinzeka kwezidingo zomphakathi kanye nezinye izinto. Khona manjalo umongameli we-ANC umnumzana uCyril Ramaphosa uthi nakuba kuneyingqinamba uhulumeni oholwa yi-ANC wenze ngcono izimo zabantu abaningi baseningizimu Afrika ezweni lonke. Ramaphosa in fact was speaking at a cake cutting ceremony at the iMpumalanga Stadium in Mpumalanga to mark the 112th birthday of the party last month. Now, before our discussion, let's look at this insert compiled by SABC News. I-African National Congress ngomnye wemibutho emidala yomzabalazo kwilizwekazi i-Afrika. Lo mbutho uxhuzule imikhala yolawulo lwentando yesininzi kweli ukuqala ngo-1994. Ukufinca iminyaka 812 kwalo mbutho kuhambelana neminyaka engamashumi mathathu edemokhrasi yomzantsi Afrika. Ukanti lo ikwangunyaka unyulo lukazwelonke. Umongameli wombutho uthi nakupeni zingangoboya penja izigxeko, kodwa kuninzi omakubhiyozelwe kulawulo lwe-ANC ukuqala ngo-1994. The South Africa of today is different and vastly improved from the South Africa of 30 years ago. Nanjengoko lusemnyango unyulo lukazwelonke, umongameli we-ANC uphefumule nangomba ulawulo lwenkazathi yamaqela kunye nemingeni ehamba noko, ekhuthaza amalungu e-ANC ahambele phezulu kumalungiselelo onyulo. These coalitions, they really don't work for our people, but they work for those political deal makers and those who are intent on advancing their own interests. Ukwachaphazele nento ayibalule njengefuthe elibi lezopolitiko elinjongo zalo athi kukubuyisela emva ukuphunyezwe i-ANC kule minyaka ikulawulo. They are seeking to fragment the forces for change through splinter groups and smaller parties that want to contest the ANC. Ulwamvila lokhwaphilizo uluchaze njengolohlutha inhlaka emilonyeni yabemi bomzantsi Afrika. Corruption, whether in government, in business, in society, detracts from government's ability to improve the conditions of living of our people
Ukwaqhwabele izandla igqiza lezomthetho elimele uMzantsi Afrika kwinkundla yezobulungisa yehlabathi eThe Hague kwityala lembubhiso yesininzi ngaku-Israyeli. South Africa took the unprecedented step to go and lodge a case at the International Court of Justice to go and say that Israel is committing genocide in Gaza. Nanjengoko iqoshelisiwe imibhiyozo yokufinca iminyaka i-112 ye-ANC, amehlo aza kuthi ntsho kumyalezo wezithembiso zonyulo walombutho kule nyanga izayo nanjengoko ingunyaka wezonyulo. Mbukela ukudinga idakabanzi ngokwethula kwesitatimende sikaJanuwari 8 asamukele ihambeli zethu abahlaziya ezepolitiki uSandile Swana kanye noProfessor Ntsikelelo Breakfast. Angenibonge nobabili ngesikhathi senizoqala ngawe Prof. Usilalelile isitatimende kuwesitheni njengomhlalo seningizimu Afrika. Ndizibulisile kuwe sisibongiwe nakutatu Swana nakuba mameli. Akukhonjwa intsha sisibongiwe lenkulumo kamongameli zizinto ekudala umbutho olawulayo ezithembisa abavoti baseMzantsi Afrika kodwa kubekho into etshintshileyo ngendlela umongameli athetha ngayo because normally xa ethetha udla ngothetha as statesman as umuntu othetha njengomongameli okanye one aura ehlukileyo kodwa ngoku uthethe ingathi ngumuntu offensive xelise kubagxeki bombutho olawulayo we-ANC waphinda wagxininisa kwizinto umbutho olawulayo okwazileyo ukuzenza since 1994 umzekelo into ze transformation ne-policies transformation triple B Employment Equity Act yango 1998 Labor Relations Act ethetha nge-collective bargaining so ibi message enjalo but also wathetha on lento bisandovela ngoku ye ICJ uMzantsi Africa because I think lanto iye ya improve image yoMzantsi Africa even though I think it doesn't mean that because of lanto umbutho lawulayo uzawina unyulo ngevote ezininzi so ibintetho elehlo but akhonto intsha yeah Tatu Swana angazi kuwena ngoba bayasho nabo ku statement sabo ukuthi bazothatha ama priorities wangonyaka odlule bawafake futhi manje babuke kuona kanti futhi ngathi sizozwa kahle nange manifesto yabo umisifika ukuthi bahlele ukwenzana ngazi wena ubone kanjani lesi statement sisibongiwe enkosi kakhulu ndibulise na Professor Breakfast nabaphulaphuli ngathi njengesizulu kule statement siyakhombisa sona statement ukuthi kunamaqiniso agodliwe afihliwe ashanyelwe afaka phansi kacarpet kwasethathwa nezinto ezingewona amaqiniso kwathi bethanda bangathanda bazamkela ukuthi ziyamaqiniso naku ke okukhulu ukusukela ngo1994 uthi uRamaphosa ekhuluma uthi abantu ababeqashiwe ngo94 babe u8 million namhlanje sebe u16 million angakusho mangikhuluma ngamaqiniso agodliwe afihliwe ukuthi ngo1994 aba unemployed babe u4.6 million kusho ukuthi ilabor force masoyithatha yonke ayilabo 12 billion 12.6 billion namhlanje abangenawo umsebenzi bawu12 billion bebodwa singababantu abaqashi ngoba ipopulation kade ikhulile abantu abangena kwi-labor market abasha abapasa matric abapasa university abangena kwi-labor market it's 600,000 every year i-ANC ayikwazi ukubanikeza umsebenzi labo bantu every year so kusho ukuthi nje khuluma ngendaba yomsebenzi akuncedi lutho ukuthi umuntu athi uimprove i-Labor Relations Act this act that act minimum wage abantu abayi12 million behlele ekhaya abayi30 more than 31 million
kwaziwa uma kuqalwe imali zabo ukuthi bahlala ngendlala umhla nezolo bampofu baswele abanalutho ukusukela ngo9 alokethu uzobanikeza ama350 impazamo ke le manje ke tatuswana uma umuntu ebheka ngoba uhulumeni uyakhuluma kakhulu ngokuthi baninga abantu around 18 million or so abakuma social grants and it's the most progressive njengoba bahlale besho in the continent it's a form of assisting abantu abaningi abangakwazi ukuthi bathole umsebenzi noma bakwazi ukuthi bazondle kodwa yinto esingayiqhenya ngayo leyo siyiningizimu Afrika ukuthi manje sesingena emkhubeni omubi okuyiqhenya ngamanyana lento yokuthi umuntu athe mdala angakwazi ukuzisebenzela azondle ngikhule mina ngihlala nomkhulu wami le emampondweni kulinyiwe kufuyiwe kuphilwa nje izinto sikhona zonke mina indlala ngiyazi kilanje ngenxa yokuthi ugogo wami nomkhulu wami bakhula besikhule belima kusetshenzwa kuxakekiwe ayaziwa esiXhoseni la ngibuya khona into yokuthi uzawuhlala nje ulinde nohulumeni ukuthi akuphe imali okwesibili indaba yokwenza imisebenzi umcimbi nje ngathi nesiXhosa kulento yokuthiwa uxanduva nesiXhosa uxanduva lokwenza imisebenzi umsebenzi kahulumende macroeconomic management esifile eSouth Africa engenziwa iANC so leyo nto ke yiyo eyenza ukuthi abantu baswele umsebenzi njengoba sila sibathathu kule show uthola ukuthi asithola ama grant ngokuthi siyasebenza ukuthi uzothola igrant kusikhomba kona ukuthi awusebenzi kukhomba kona uhulumeni uhlulekile ukudala imisebenzi zonke izimbiwa zikhona yonke into yokwenza imisebenzi ikhona eSouth Africa ingasetshenziswa ngenxa yokuthi abaphethe baxakekile inkohlakalo ubugebengu nalento esithi thina ukhwaphiliso Prof uma ubheka lesi statement se-ANC siyakhuluma futhi ngokuthi bafuna ukubheka umuntu oyilunga le-ANC ukuthi ungumuntu onjani. We've been hearing about lento of the quality of this cadre as they call it over time now. Yinto abangakwazi ukuthi bayenze leyo kanti futhi wena uma ubheka amalungu e-ANC manje asitshelani ngeqembu. Sisibongiwe izinto zitshintshile ngoba umzekelo xa ujonga amalungu e-ANC ajoyine i-ANC since 1994 especially abantu abakwezi age groups zethu let's say abantu bakwi early 40s mid 40s you will find bangaba almost bonke if not all of them babe politically baptized kwi factionalism abazinika ixesha loku internalizer i-political education of i-ANC because awukwazi uba likheyida nje funeka kube likheyida ne-political education so that ukwazi uku-understand bangaba umbutho wakho stands for eziphi i-values so in terms of equality because uthetha members ANC qualitatively and also quantitatively. Qualitatively, i-ANC ngathi kum iye yasilela producer ama-cadre. That's why kukho umcelimngeni wokulwa against ukhwaphilizo ngoba ayinamalungu azinike ithuba lofunda about izinto i-ANC stand for zona. I think kodwa umnumzana uKhalema Motlante I think uhedisha into ye political education uzamile ngathi but kodwa ngathi it's too late ba ukwenza lonto leyo. Ngizothi masibuya eyitolo ngifuna sibheke nokuthi njengoba leliqembu beliseMpumalanga kukhona okunye futhi okwekwenzeka in the lead up to eMpumalanga izinto esizibonile zenzeka around former president uJacob Zuma nokuthi baliphathe kahle yini lolu daba kodwa sokhuluma ngalo masibuya eyitolo mbukeli siyabuya khona manje onganyakaza.
Mbukele siphinde sikwamukele ohlelweni Asikhulume. Let's talk uma ngabe usaqeda ukuhlanganyela nathi sikhuluma ngodaba lweJanuwari 8 statement. Ukwethulwa kwaso eMpumalanga sibona ukuthi lesi statement sibuphatheleni iningizimu Afrika ngoba umhlahlandlela lo we-ANC ukuthi uzokwenzani unyaka mawuqala sisahleli nehambeli zethu. Ngizoza kuwe Tata Swana asikhulume ngo former president uJacob Zuma ngoba uchazile ukuthi uzovotela iqembu leMK ngeke avotele iqembu leANC kodwa usazohlala phakathi kweqembu leANC. Sabona futhi abaningi phakathi kweANC bekhuluma kakhulu futhi abaholi bekhuluma ngaye ukuthi useyikhiphile yena, abanye bathi cha basazokhuluma ngalolu daba. Ngabe inhlangano yenze kahle ukuthi lolu daba okwamanje iliphathe ngalendlela eliphethe ngayo ingakhulumi into ezwakalayo eyodwa? Bongiwe uyabona mawubheka unqamalala indlela asebenza ngayo uthuma ezibika yena athi lokugedlehlekisa umhlanganyelwa insizwa yale kwadakaduluse enkandla busho ukuthi into uyibamba ngokunsizwa hayi ukugaba akalona ivaka. Manje ke sike sabona bezama ukumphuthuma abacabanga ukuthi bayazi, abanye bethu bamqumbejele, bathi bemqumbejele kwafa abantu abayi300, more than 300. Bagcina sebethi hayi ayiyekwe yonke lento, bamfaka ngaphambili front door waphuma ngeback door kwakhitshwa namanye amabhantinti lapho bezama ukuphelisa yonke lento babamsholoze. Ebehlulile unqamalala, webehlula nje impela. Abanawo amandla ukuthi ikhona into abangayenza kunqamalala, abanawo uzobaxaka. So into engcono ukuthi ahambele le, bathi hayi uzixoshile yena futhi kusho ukuthi mabethi uzixoshile kusho ukuthi ayikho into abazoyenza, bazozithulela kuyobonakala phambili. Kodwa ke into engifuna ukuyisho njengoba bekhulunywa la kuthiwa uRamaphosa useshitha unyawo naye uthi asibasabi siyabafuna, naye ufuna ukuthi lento ibe yilento ekuthiwa i-street fight. I-street fight sizoqeda i-ANC total, iyophela ke manje i-ANC. Ilizwe nabantu abangenzanga lutho nosomabhizinisi yonke into nje kuzoba khona ukulimala okuningi. So okwamanje kungcono uma besitshela ukuthi bazohambela kude ilisu noma i-settlement bengakabi nayo noJacob Zuma, abahlukane naye ngoba ubehlulile, sebehlulile nje ayikho into abazoyenza. Manje Prof, ngoba nangoke umongameli we-ANC uthi njengoba baya okhethweni ukuthi abawine, abayo okhethweni ukuthi abasebenzisane namanye amaqembu ezepolitiki. Uphinde ubuke futhi ukuthi umongameli owaye umongameli weqembu labo uJacob Zuma usehlanganyele nowaye unobhala wabo uAce Magashule. Muphi umonakalo ongenziwa yilokhu ukuhlanganyela kwalabantu ababili okhethweni? Sisibongiwe kuqala ngexesha ku-announce ubaba kukho lo mbutho womkhonto wesizwe. Ndiye ndacinga uba ngaba ifuthe lawo kanye la kamnumzana utata uJacob Zuma lipha kwaZulu Natal ngenxa ye-base okanye yenkxaso anayo isikakhulu. Kodwa kwezi veki ziphelileyo ndabona ethetha nabanye abantu eMpumalanga ndaqonda ingathi bendirongo, because uyabona babakhona abanye abantu abamchasayo nakwezinye indawo. Ndizama ubonakalisa umonakalo walento ayenzayo. Now uyabona also uba ngaba uye wazibandakanya kunye nenkokheli zakwalizwi ezishumayelayo amakholwa kunye nabanye abantu. Londo uyenze strategically because ufuna unikwa iqonga okanye iplatform for uthetha akwazi ukuthi reach out to amalungu amaninzi amabandla kwilizwe lonke. So uyambona bangaba wenza idamage eninzi. So ngizama ukuthi bangaba inkxaso yalombutho wakhe utata Zuma ayikho limited pha eKZN kha, ikhona kwilizwe lonke. Londo ithi ke ngoku lambutho eyedwa
uyayiphosa i-threat to umbutho olawulayo. How much more ke ngoxa ejoina i-forces kunye nomnumzana u-Ace Magashule icacile bangaba bazawina i-seats andazi bangaba zingakani na, and abantu abazobavotela ngabantu bebezavotela i-ANC, so bazawuthatha kwezi votes bekumele bangaba ziya kwi-ANC bazithathe ziye kubo, so umonakalo umninzi umsasazi great. Umonakalo ongakanani ke Prof ongenzeka ngaphakathi ngoba sizwe nomongameli weqembu le-ANC uRamaphosa ekhuluma ngokuthi labantu abenza amaqembu abo emaceleni bazama nokuthi benze umonakalo ngaphakathi kweqembu le-ANC. I-ANC ayikwazi ukudila with lomba ngoba umsholozi wemsasazi unawo amakhwiniba i-weaknesses, but umsholozi one of his strong points zakhe si-strategic theory, ngumuntu o-strategic, uyicalculate yonke lanto leya, because uthi into bangaba useyimember ye-ANC aphinde athi into bangaba abantu abavotele umkhonto wesizwe because ufuna ukorekisha i-ANC through umkhonto wesizwe. Now if uyamdisciplina uconfirma lanto ayithethayo bangaba kukho ingxaki with ubukhokheli be-ANC ngoku, that abantu abakhokhela i-ANC abafuna ukwamkela i-divergent views, uzawube uconfirma lonto leyo xana umdiscipline. And also uzawuthena hayi mna zange ndifune ushiya i-ANC ndakhutshwa ngabantu abaphethe i-ANC ndanilungu le-ANC. But also xana unga-act on lanto leyana uzawuthini komnye umuntu ofuna ukwenza the same thing, uzawufuna umdiscipline and awuzukwazi ngoba kangokwazi kaloku yena because into oyi-apply left nokuyi-apply nase-right, so uyayibona uba le nto lena idivida i-ANC, but unfortunately idivida i-ANC ngexesha elironga because i-ANC ngoku yi-build up to unyulo, so ayikwazi u-afford bangaba ibe divided. Uyanjani kwi-battle ube divided because uchaba lakho lizawustand chance bangaba maluwine against us, so iyayibetha i-ANC lento kaMsholozi big time. Impica badala lena, kodwa ngizothanda ukuthi masibuya tatuswana masibuya itolo ngifuna sikhulume ngayo lento ukuthi benze njani kodwa kuyaphambili nakhona futhi bona beyinhlangano ye-ANC njengoba bethi bezosithulela imanifesto yabo nje, yini into abayibhekayo ukuthi sibone singabantu baseningizimu Afrika ukuthi izikhalo zethu ziyazwakala. Mbukeli siyabuya khona manje soke sikhulume ngokuthi i-ANC yenza njani njengoba isihlelele ukuthi ihambe iyosithulela imanifesto yayo, yini ayifakayo phakathi ukuze nani izikhalo zenu zizwakala. Mbukeli siyabonga ukuthi usahlanganyele nathi sakhuluma ngenkulumo ye-ANC iJanuwari 8 statement eyethule ngempela sonto. Abantu abaningi basakhuluma ngayo, basakhuluma ngokuningi okwenzakalayo khona sisasenehambeli zethu. Tatuswana angize kuwena kafushane nje ake sibuke ukuthi ngoba unqamalala uthi usafuna ukubuya, usafuna ukuphatha, waphuma engakayimisela ukuthi akhishwe, umqondo omuhle lo? Uyaphazama unqamalala. Unqamalala okokuqala nje unqamalala ukule generation seyindala kakhulu ebe kumele bangoku seyicebisa njengamaxheba uyaphazama. Okwesibini unqamalala uke walinika ilizwe waliphatha wamkhulu umonakalo owenziwe unqamalala ekuphatheni ilizwe. Kwicala lethu singabahlali akufuneki siyikhuthaze into yokuthi uJacob Zuma aphathe ilizwe, akadingeki nganto ekuphatheni ilizwe, iphazama. And masesiphetha ke tatuswana kafushane futhi yini into eyodwa wena oyibonayo ukuthi i-ANC kufanele ifake ku manifesto yayo ukuze abantu baseningizimu Afrika ngoba abanye babo bathi abasathembisisi kahle izinto abayithembisayo kodwa abanye bathi bayabona umehluko i-ANC ewenzayo, yini engayifaka nje eyodwa nje ukuze ibhekane nezikhalo zabantu baseningizimu Afrika? 95% of the problem in South Africa, it's an HR problem. Asithetha nge-HR problem, ukufakwa kominister nopresident abangawaziyo umsebenzi nabangenaso isimilo sokunyanisela.
funeka ilungiswe lona ukufakwa ko DG o DDG no director o mayor yonke lonto leyo funeka umsebenzi ofuna ukulungiswa iHR in government HR in the ANC ngoba abantu abafakwe ezikhundleni kwi-ANC nakurhulumente barongo uqala ngalo president uPaul Ramaphosa. Prof angize kuwena kafushane nje yini into abangayenza ubonayo nje wena eqala kufanele bayifake ku manifesto? Izinto iANC ezithethayo uninzi lwazo zi-right ukulwa against urhwaphilizo ukulwa against indlala igood ukuchaza bangaba yintoni ingxaki kodwa ingxaki kukwenza lento ithethayo if inokwenza into izithethayo ilwe norhwaphilizo enye ingxaki ezininzi lurhwaphilizo msasazi mhlambi iyadibana lento utata uswana athetha ngayo indlela abantu appointwa ngayo yeah I think kukwenza lento ithethayo ukulwa norhwaphilizo because imali eninzi ile iya urhwaphilizo as opposed ba iye kuphuhliso. All right. Anginibonga kakhulu nobabili ngesikhathi senu kusekuningi sisazokukhuluma unyaka wokhetho lokusekuningi okuseza anginibonga kakhulu ukuthi nihlanganyele nathi mbukeli siyabonga kakhulu nakuwe ukuthi ube nathi ihambele zethu abahlaziyi bepolitiki uSandile Swana kanye noProfessor Ntsikelelo Breakfast sithembe mbukeli ukuthi ingxoxo izoqhubeka ezinkundleni zethu zokuxhumana okakhumalo wakwazwane nethimba leAsikhulume sithi ndlale kahle.